I Oca i Sina i Svetog Duha, sada i uvijek veko. Amen. Pobožna duhovna djeco, vidite kako Sveta crkva naša priprema nas. Prva nedelja onom carniku Zakeju, gdje se projavi želja da vidi Hrista i spasi, želja za spasenje, to je važno. Druga nedelja bila o fariseju i carnjanu, gdje je bilo o gordosti i smirenju. I sada o pokajanju. Kaže se da ništa drugo u Svetom pismu ne pročitamo, ali ovaj deo može nas dovede do Gospoda. Zašto? Ovo je priča o bludnom sinu. Bludni sin je znači neko ko je izgubljen, ko luta. To je bludni sin. Ovdje u stvari su dve priče. O njemu i bratu njegovom. Poznata vam je priča. Ode u svet, podijeli otac, podijeli manje, prokockaj manje. Ali ovdje je pitanje što on se ne samo odvojio od oca, nego odvojio se od Boga. Izgubio je Božju potporu. I trošio je, bezumno trošio je na ono sve što ne treba. I kad je sve potrošio, normalno, pritrla ga glad da bude najemnik. I kao Jevrej, što je najveća sramota, beše morao da čuva svinje. Jer svinje su neprijemna životinja kod Jevreja. I on, kaže se, zaželi da jede žira od šedu svinje, ali ne da došamo. Vidite, u tom dnu odvojnosti, od oca rođenog, od Boga, od opšte postojanja, izgubio je potpuno vezu sa sobom, sa svojom ličnošću. I tada dolazi do pokajanja, takozvanog preumljenja. Znači, mora da osjeti preumljenje, da će druga pamet dođe. Sa tom pameću normalno počeo do dna i tačno njegova bila analiza kako mogu polutam pod svetom, nema ništa, nikakav nisam. Idem ocu nazad, ješću kao njegovi najamnici. To je zbog preumljenja, znači izmjene, potpune izmjene i vraćanja se Bogu, vraćanje se duši, vraćanje. I zato nije bilo njemu teško da kaže, evo, grešan sam, nisam dostojan, nazvao se sin tvoj, prime kao najemnik. Normalno, otac, odnosno Bog naš, kad svaka od nas tako dođe u takvu situaciju, da padne na dnu i da ga zaiska iz dna duše svoje, prosti mi, da mu velikodušan Bog, velikodušan, da prosti odmah i da kaže da ugojeno telo da se zakolje, da mu se nova odjeća da ovo. Sigurno Bog naš koji nas drži, on je ne gleda na greh. Ako je iskreno pokajanje, kad ustanemo, kad skinemo sa sebe prljavu odjeću, on nas blagodatno obdari, sinu, jer mi smo sasvim drugi, znači obnovljeni čovjek. Druga priča je o bratu njegovom. U suštini brat je bio ljubomor. Jer duboko njemu je bila isto tako želja da pročerda, ne znam, ali on ipak nekako pravi kompromise i duboko osudio svoga brata. Duboko osudio i sve ono što je moj otac pripremio. Znači, potpuno jedan krah kao pred Bogom nekoga ko sudi sam ima Boga. Znači, sasvim druga
ličnost i drugo stanje. Draga duhovna djeca, i mi smo ovdje u tuđem svijetu, mi smo isto jedna vrsta bludnika. Mi smo ostavili naše majke i očevi naše, braće, sestre, pošli svijet. Vi se dobro sjećate kako sam se ispričali. I sa tim u srcu nosimo stalno tu sliku. I normalno nismo mi dozvolili da padnemo toliko dugo. Imamo kontakt i vraćamo se. Možda ćemo se u većem broju vraćati u buduće. Ali u svakom slučaju i mi smo ti bludni sinovi. Eto, toliko o bludnome sinu. Amin.